Kalai sau bat santarik rymphang arhajar arpulai kan long kesngi sa kynmaw ha ke Parish Mawlasnai ha ke bageseng samla Parish Mawlasnai hapok ke jingialam samla Ribor Mawthoh kum President kalala ban Pynlong ye ke convention bakhatway ha ke Balang Umpohwin. La plie ke convention da iba James Sylliang EMDC barim mawhati constituency ha ke jingdon ryngkat ifada Basil wahlang EU director ke seng ha ryngkat ke jingsynran lang ifada Sebastian kharmawphlang. Ladan palat ars pa ngut tam ki delagate na ki khat tylli ki Balang ki bahap apo ke Mawlasnai Parish. Ke session beningkong kataha ke sau tarik lawan ban ai de ifada Bernard pala ibalakren sngotenat halor ke team ki samla bat ke media. I Dr. Vincent Nyanglang ilawan ban ai ke jinghikai ban jiet ki kam ki jam ha ke session ke baar. Hakano paisngi ifada Sylvanus nongkenri ibadai I DYD beningkong jong ke Sylliang Archdiocese ilawan ban ai jinghikai ki samla halor ke team ki samla bat ke shong man. Hakate ke ju hi kesngi ladon ru ke jingiakop shat bat ruai hakapor janmit balai shim benta shidhem da barok ki Balang shnong. Haka santarik kesngi utrai lawan banterwai ya kemas bekoi di Father Paul o Lincoln ibadai provincial ke Sylliang ha Sylliang province. I Father Paul ila kren sngotenat bat banjur ya kisamla bakin de tat dor ya la ke jong ke jinget bat de ban kentat ya ke jinget bamdon nongrim. Pynlong kamlu jong ke perthai. Ya pi ban bu ha ya ta ha nongba ha halor lum kabau telumukus upen iyengi tak nusa ubah. Terluai ukena ubaduna kat khatmet. Uni ukena pat ubit ban mare thong ban mare thong. Ha ka janmit la penhiar ya kalama jong ke seng di Father Paul harungkat ke jingdon lang Father Sebastian kharmawphlang ban penkut ya ke convention bamentau snem.